वाकीनगर बिसी कलाइजाक ini Mandai division ni under o jaga ini 13 family ni 36 voter BJP CPM te INPT yakari chini IPP jon kaibeke जों बरनो लामसगो आरो बिसिं chini दङ बुदि देबबर्मा BJP नि 5 voter Gai Falguna Munda BJP ni 2 voter, Basanti Deborma BJP ni 2 voter, Prabhat Deborma CPM ni 3 voter, Ravi Deborma BJP ni 4 voter, Gai Dhirendra Deborma CPM 2 voter, Kanchan Mala Deborma CPM 3 voter, Rothin Deborma CPM 2 voter, Kaiturung Deborma BJP ni 2 voter, Dularani Deborma BJP ni 3 voter, Asim Deborma CPM ni 4 voter, Jobashori Deborma INPT ni 2 voter, Dharmendra Deborma BJP ni 3 voter. Omahike जों सारा त्रिपुरा न जोंनि IPF नि जे त्रिपुरालेण्ड मुं साबायसे जों मोथांजानानै हिंखायबा आउन बागै गोबां मानसिफ्रा सारावनो दाबो गोबां राजनितिक बदल जायाखै जोंनि IPF खौ जयन खालामबाय।